Utuko wa muthenya wa gatatu kiumia-ini giki andu 11 ni moragirwo thutha wa gutharikirwo ni miito kaunti-ini ya Baringo. Hamwe nao ni kairitu ka miaka 6 karia karahonia nguraro thutha wa kuhurwo rithathi ya mutwe. Giki no giko kimwe hari uhaguku wa ugitiri uria ugumiire kaunti cia Baringo, Elgeyo Marakwet, Pokot na Laikipia uria riu ucungireirie president kuguithia federa Mbiraru itumwo icigo-ini ici. Leo tumekaa kikao cha National Security Council na tumesema vile vifaa ambavyo vimekosa ambao polisi labda hawana, tumeamuru ya kwamba jeshi sasa pia wataingia pamoja na maofisa wetu wa polisi. Igiri-ini ria gucokia thayu, thirikari ni ikoretwo itumite mbutu cia maabithaa borithi icigo-ini ici no ikinya riri ritigana guciara matunda. Kuringana na president, aria mari na matharaita mugaru na watho ni thu cia bururi na megukinyanirwo na utathu. Wale watu ambao wameamua ya kwamba watabeba silaha na kuendelea kutisha maisha ya Wakenya wenzao, wajue ya kwamba kutoka leo wewe ni adui wa taifa la Kenya, wewe ni adui wa nchi ya Kenya, na hakuna sasa kusamehe. Wewe utaona yale utaona. Ikinya ria president ni rigathiriirio ni mwandiki wa maundu manja ya bururi thirikari-ini ya Ngeretha uria uri icera-ini guku bururi-ini na muno thutha wa kuragwo gwa thetera umwe wa Ngeretha ni miito kaunti-ini ya Laikipia kiambiriria-ini kia mweri uyu. The announcement that has been made today and the measures that are being taken, and I hope very much that they will give reassurance to those farmers who and allow them to go about their lawful business. Thirikari igukinya gutuma Mbiraru ni kwira ikaria icigo ici tigutheke gukiririkano hindi iria ingi thirikari ya kinyukiti ikinya tariri ni mwaka-ini wa 2008 riria Mbiraru ciatumitwo mwena wa Mount Elgon kung'ethanira na miito ya Sabaot Land Defense. Kumana na makaya maria maumanire na firigisheni ino iria yahetwo ritwa okoa maisha, ikinya ria president riahota kumenererio no kuria ikaria kaunti cia Laikipia, Baringo, Elgeyo Marakwet na Pokot rwahota gutuika rugano matakariganirwo oli miturire-ini yao. Handu-ini ha Inooro TV ritwa riakwa ni Wangui wa Mwangi.